lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. May samanan a naimbag, naragsak ken na bendisyon nga aldaw kada kayo amin. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga intay kan biagita ket nagapu kan ipagayam tayo nga Alfredo, manipod Nueva Ecija. Kastoy man ti surat ni Alfredo. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan nga Alfredo. Tubuak ti Nueva Ecija. May saak met kadagiti rinibo-ribo anaasam nga agdengdengeg kadagiti drama ngayon kaipatpatangatang dito'y YouTube. Ket naawi sakmet a nagsurat tapno inak ibinglay tinagbalin a kapadasak. Mabainak kumangam amok ken patsak a makaited iti adal ken liwliwa toy pakasaritaan ti biag ko. Nang runa kadagiti padak a dumdumngeg. Adda mabalin ti pamilyami. Ngam daytoy ket gapu matlaang iti panagsalukag mi nga agassawa. Nagnegosyo kami aging gaarin mang ay ti panagbiag mi. Nadaan kami iti maysa nga anak nga isu ti inak istoryaan. Awan makunak ken ni Cindy, malaksid a nasingpet, nagaget ken nautek. Kayat ko asawen nalaing. Adu dagiti nagbalin nga awards na manipod elementarya, sekundarya, aging gaan nagkolehiyo, ket nagturpos daytoy kas summa cum laude. Ngem ti pakasuronak unay kenkwanak ket ti panagbalin na amaag ken bulsek itinagan ni ayat. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Ano ti kunam? Dayjay amay ti kayat mo apakiasawaan, Cindy. Wan, Papa. Iti dam. Nailawan ka nakirelasyon iti adan asawa. Iti maysa met amamirmiraot ti kayat mo apakiasawaan. Ay, saan na mabalin? Papa. Cindy, iya. Nagano ka lalaki dita. Ado ti babaknang kan di adal nga agar-aram ka. Puro da profesional. Ang dayjay din na Mike ti kayat mo. Ha! Papa, nasingpet ni Mike. Ore singpet namin na singpet. No saan mo ta nakadal? Ken awan trabaho na. Papa, adamat bukod na atanon. Iso ti suksukayan na. Ken maysa, adamat trabaho. Ken, kontento ka ni ti kasta klase ti biag Cindy. Abay! Di ko nam, kabalan na kaya biyagan, tiya pagtiping lang nga daga. Papa, nagagat ni Mike. Uray anya klase ti trabaho. Serken na. Uray pa'y. Ay ayatan mi titunggal maysa, Papa. Di ko nam kit di. Ay-ayatan na kagaputabak nang tayo. Dahi ta, tipudno. Papa, saan kumamit akas na ti panagsasauyokin ni Mike? Agbalin kayo matan amata pobre itikas na ibagbagayo. Nga po, dahil so ti panagkita ken ko na. Oportunista dahil dyan lalaki. Nautak ka matikunan. Di adal ka. Iso pangasim man iha. Di ka man agbalin ama ken bulsek no maipapan ken ayat. Papa, uray saan anak kaadal ni Mike. Addaan mat dayto iti prinsipyo. Ken amuna ti rumispeto. Iso nga inayat ko ni Mike. Ay, diyak amukan ka, Cindy. Makamuka man laangan. Basta awakman kan ka, Alfredo. No apay mat ngamin at tumukno sa dilangit tiguram ken ni Mike. Awan mat madingar aramitin na kan ka di tao.
Maysa ka mat, Dolores. Sige, pag may maysa, na nga gina. Ay, agpasugnod ka man lada ko san lakay. Ay na, bayam ka di nga minan jay anak ta. Bakit ni Cindy? At daan iti husto atawan. Amunan tinasayaat kan saan. Saanan nga ubing ti anak ta. Iso abay am ka din nga iso ti ag desisyon para iti magpagina. Ay, tila masakbayan na ti pampanunutek. Kasanong tulangan ti agbalin na biyag na iti din na dahi jay amay no iso ti pag-iasawahan na. Saan lang aruda na nakaadal, awan pa'y trabaho na. Sana bali tadama trabaho ti anak ta. Kan maysa, mabalin ng tumot at tumulong ka na kiti negosyo ta. Diyaga mo kada kayo nga gina. Diyaga mo, noan niya tinakita yung iti dahi jay amay. Takas tao na iti pa naggusto yung kuana. Surun kon. Alfredo, mapmapanan titawan. Bumakbakat kan lumaklakaitan. Rumbang nalaang amaki asawa mutan ti kakaiso ng anak ta. Iti kasta, makita tapay dagiti agbalin nga apo ko ta. Oh, Heso nga awatamon ani Mike ti para iti anak ta. Iti kasta, makapagkalaysada mutan. Nakasagana ka din bakit? Itulod kan sa akma pa ni digital talon. Saanan, Mike? Siya kung tagmaneho. Itikas na, di kan maladaw ang mapan ijay talon. Sapay nagpudot ti panahon ita. Angin bakit? Oh, atoy. Inayon mo iti igatang mo iti abono. Kanda dumapay akasapulam ijay talon. Saanan bakit? Adamat kwartak. Iso ti igatan ko kadagiti masapul ang talon. Mike, agasawatan. Noan niya ti kwartang matan. Iso nga awatan mo na itoy. Cindy. Paspasin siya ang pailaang kumanipapawan. Amok adumtan tumat laang ti panawan ang maawat na ka, kas manugang na. Agan anas ta pailaang lakay. Awan parikot iti dayta bakit? Naano sakmat? Banag apagyamyamanak unay kan ka, Mike. Kat sapay ko ma, tadi ka mauma. Sapay ko mataag tali na ti kinaanos, kinasingpat kan kinagagat mong asawa. Wala, ikarik daytagan ka. Bakit? oh, nagswerte mo tinday ta lalaki. Dahil tala dumaw dawat iti anak ko iti kwarta ti amo nga ramitan. Ay na nagmayat laki din atapisan. Apa yun, Alfredo? Ha? Mangmas-mas-mas ka mat. Apay ka di. Asino ti kasurun mo? Sino kumapay ngay? Tinalayang amanugang mo Ne, apay. Opay, di mo ita nakita iti salas. Di mawat manan iti kwarta ka ni Cindy day tamay. Yapo ko may. Surun kon iti day jay amay ka. Ay na, saan adim mawat ni Mike? Talaga nga inted ti anak ta day ti akwarta. Saan akayat nga awatan ni Mike ngam impilit ti anak mo? Husto ka din day tapan ng gurkuram kin ni Mike. Agasawa dan kin ni Cindy. Manugang tan ni Mike. Iso nga awatom ka din ni Mike kas parte ti pamilya tayo. Ay na, pirmi apudot na ita. Gilad ko man pa dito yung dayon. Iridip ko bit. Sakto mapan na talon ninton malmalam. Sana bale, tanalpas kumatan na kiti marami di jay. Nagana sa nabiyaga, Mike.
Ne, da kayo matgayam, papa. Hus mo na itang araramidem. Agililan ka lang dita, un. Kahit nood danto pa ka sa pulam, dumawat kan tulat tayo ti anak ko. Ha? Kuha, papa. Awan lang aron na nagadalam, awan pa'y trabaho. Ingkalaysam ti anak ko, tapno ada pagbagasam, kasta? Ne, sana pudno da ita, papa. Oho, pagkukwartaan lang ti anak ko. Dahil ta ti pudno. Sanot, papa. Adamat bukod ko akwarta. Amoy mo't nagtrabaho kay talon. Adumot dagiti mulak anatagan prutas. Amom nga minabaknang kami. Ano ti negosyo mi? Amom adi adal ti anak ko. Kaya tada na talaga na trabaho na. Kaya nagmaymay sa nga anak mi. Kaya iso ti agtawi iti amin. Kada kiti mapanawan mi akinabaknang. Iso nga inalam ti riknana. Tapno maibirok mo ti pagnamayam. Uray marigrigat ni Cindy. Isulat ta ti babaya kaya't kung ikalaysa. Ngamin, isulang ti babaya nakariknak iti pudnong ayat. Nga uray kasti ti kasasaad ko. Ket inayat nakmat iti napudno. Ket kasta akmat kan kwa na, papa. Oho! Adula amin. Nakalalay ka nagrasom. Mike, iho. Mama, da kayo magkayam. Juan. Malmalpas gaya mantar aramida makubo-kubo dito'y likod ti balay. Uwen, mama. Imbagla pagtamtambayan no kastingal daw. Ay, Juan mayat dito'y nangipwestuam. Nalamiis ti angin na. Naparir no kasto'y ngal daw. Uwen, mama. Malahos to pa'y lang dayta iho. Umunag kan tamangan tayon. Nakaidasaran ni Loleng. Ako, sige mama. Umuna kayo namangan. Sana pa yung kami na mabisin. Nagmerienda kami itay. Ay na, di mo lata ni kaskaso ni Papayo. Kasjay at talaga ti ugali na. Saan ang mawawatan? Ang nasimpot na tiyay, iho. Basta saan mo apakpakitaan iti mati. Palawaam pa'y kuma ti panakaawat mo. Patya kadumtang tumatlaang ti panawan ngagbalinto anasaya at kilangan-langan nyo. Uwan mama. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo. Day tamat ti kanayon nga ikarkararag ko. Nagpintas matan ti inaramid mo a kubo-kubo iyay likod lakay. Day jay. Basic lang da kita kanyak. Bakit? Anya? Kat, kumusta kayo matan ni Papa? Kasi ti sikod. Awan pa'y nagbaliwan na. Kagura naklata ti amam. Talagan sa adinak kahat. Para iti prinsesa na. Bayam, kasaritak tumanin ni Papa. Saanin bakit? Amano ibagana pa yung agipulpulong nga. Sa pa isang kaibagana. Ngayon kalay sa kakano. Gaputabak nang kayo. Kan gapu kano tada na talgad at trabaho. Ba nag-asan mo tapod no? Saan ka di? Uwan mat. Amumot no kasano ti panagayat ko kan kasindi. Iso na lang. Tamakapikon mo't no maminsan. Nagruna no ulit-ulitin na ti ibagbagana. Iparupa na launa ti kinamarigrigat ko na ikamkamang. Siya kunti dumawat iti pasensya. Gapo kadagita nga ibagbaga ti ama, Mike. Awan ti rumbang nga idawatam iti pasensya bakay. Maawatak ti amam. Di kagdanag. Araramidak mati amin akabailak amang ipakita kan kuha na. Abidot dagiti atap na kanya. Papa, Apay, Cindy. mabalin kayo kadi akasarita. May papanitian niya. Teka di asawa. Apay, nagipulong ka. Papa, apay kadi akas taunay tigura yo iti asawa.
Apay aya akanayon anapudot ti ulo yo kan kuana. Nakasingsingpet mat kada kayo ah. Basta! Agura ka dagos ti dara na makitkitak ti asawam. Awan mat madingar aramidan ni Mike kada kayo, papa. Oh, Iso lang arud aminan ti makakaamo dito'y balay. Ngam addamat lat na ibagayo kan kuana. Husto kumamatan ti panang tagtagibas sityo iti asawa. ay, diya ka mo kan kasindi. Nakadung amin agar arem kan kay di. Puro dapay ti adal. Ngem day jay pay lamay ti kinayat mo. Awan lang karoon na nagadalan na. Awan pa'y trabaho na. Suron kon. Papa, saan nga adal ti pangibasaran iti panagasawan? Kan maysa, di mat uray da kayo. Kat saan anakaturpos iti kolehiyo? Ngam gapo iti panagsalukag yo. Rimang ay iti panagbiag yo. Aging gaan nakaipundar kayo iti negosyo. Kat napaadal ka. Eh, sa bali aksindi. Di nakman di kumpara kan kuana. Agpada kayo laang papa. Isungarod ang nagustuak ni Mike. Gapo iti kinasingpat kan kinagagat na. Kat amok akas na kayo matidi. Kwa. Diyak kaya't adumtang to ti gundang ay. Ama punuan kat masungbatan da kayo. When no pumanaw dito'y balay. Di pumanaw. No kastaman bilang. Sumuro taktoken kwa na, papa. Anya. Panawan na kami kan ni mamam. Gapulang iti day dya lalaki. Natural, papa. Asawak ni Mike. Aniya. Papa, umay kayong tamangan tayon. Awan ngamin ni mama ka ni manang luleng. Aring warda, eso siya akong tinagluto. Umay kayo, taggidan tayo namangan. Umuna kalatan namangan. Umay kayo, papa. Napudot pa iti sabaw. Naidasar kon. Tagulit ka niya. Ha? Mga anak tulad tayo dun kay kayat ko. Mangan ka siksika. Sige nga ron, papa. Ni matsindikan may kada iti terasa ti balay. Kasla napas na ti panagsarsarita da. Tinasayat. Umasidagak. Iti kasta. Mangag ko ti pagsarsaritaan da. Dito'y akon. Nalawag ang mangag ko dito'y. Talagang sabi na kung maklong ti aman, Cindy. Diyak man amokin ni papa. Kanayon ko adamagan iti bagit. No apay nga taakas di titrato na kan ka. Araramin na kung namin nakabailag. Tapno maawat na, kas manugang na. Gumawan lata. Agan-anos ka pala ay. Amok adumtang tumatlang ti panawan. Amaawat na ka ni papa. Karon tumatama pasamak dahil bakit? 2 taon mo tintin na palabas. Hindi po nagkalay ta. Ngayon isungot lang tati trato na kanya. Maudin na iti apan nakisarita ka ni papa. No talaga asaan pa'y laong nga agbaliw. Nasaysaya at siguro no lumasin ka. Lumasin da ka no. Angin bakit? Kasanong da mamakan pa paano lumasin ta. Halangan nga ibati ta ida dito eh. Masaksak tanak ngamin no makikita akas di titrato ni papangan ka. Hindi ka madanagan. Okay ka lang bakit? Kabalak pa yung nga ibturan ti trato na kanya. Kasi da ngamin ka ni mama. Naibati ta ida dito'y balay. Lakay dan. Kan bakit dan? Sikat ti makaamay. Angam no dimon ka ba ulan? Ibagam lang kanya. Si sasagana ak asumurot kan ka lakay. Regayam kas jay ti trato ka ni Mike. Dapay lang concern na kanyak. Papa, baybay nyo daytan. Siya akong timang bagkat amang ipan ni kusina. Siya kon. Nadagsan day ka, papa. Bayan yun. Siya kunak man. Apay, anyat pa kung kunam kanyak. Diya ka ba ilan ta lakaya kon? Analupuya kon? Anakapsuta? Kasta.
Kan siya lang tinapigsa, kan makabail. Papa, Di nakbibiyangan. Alah, pumanaw ka isang anak. Kabailak da ito kunakmat. sige. Makamu kayo, no day tati ko na papa. Panawan kayo, pay. Di nakmaala iti kinagin si singpet mo, Mike. Mapan kayo pay lang. Agsubsubli akon. Kung namadla na sino asan to. Puwa! Pagkatagin din da ito. Itepan kun ije kusina. Ay, masla kupirti baro ko. Kanya makaangaso. Ay na, imbaglaangan ta na itaray na kaadagos ni Mike dito ospital, Alfredo. Tanusan, amangan no lamlamayan da kaitan. Agyaman ka gaputan na ilasat mo ti may kaduapan na kay stroke mo. Bakit? Bala, urno sa bunti bakim. Agturungan da sindi kan Mike ditoy. Ma-discharge ka matlaang ka no ita ko na ti doktor mo. Bakit? Agbaliw mo't nga taitan ti tratom iti manugang mo. Nang rona kat iso tinangispal iti biyag mo. Oh, inayadin niyo ti magna, papa. Umay kayo, papa. Sa labayan kayo. Kwa, sanan, Mike. Kabalak matimag na asisyak. Ay na Alfredo, itulok mo ka din asal labayan na ka ni Mike. Iti kasta saan ka na marigatan. Nangato pa'y lang aming ti pride mo. Tala ka dita, Dolores. Kabalak kunakmat. Ala. Bayan nyo latan, mama. Basta inayadin nyo lang ti magna, papa. Itikas na saan kayo amatumba. Ala, mutoy na kita wityo, mama. Cindy, yun una ako ni Jay, baba. Urayan kayo ni Jay. Mapana ko ni ti parking lot, ha? Alfredo, husto pa'y lang date apa nagbasbasam iti dyaryo. Ubay kantamangan tayon. Nakaidasaran ni Loleng. Ni Mike, si Mangpet ka din. Saan pa'y? Amangan numadamdama pa'y dayjay. Umuna tayo namangan. Saan? Urayan tayo ni Mike. Panagkunak at paawid din tayo, Jay. Nagigindan tayo namangan. Ay, na, nagdadakil gaya mga nagitimulam apagay, barok. Uwan, papa. Dadakil ka nagpipintas tinawada. Sigurado amayat ti apit mo, no agtalin na tigas ta kinapintas da. Agingat maloom dagiti pagay, barok. Uwan na, papa. Sapay ko mga rod. Tawan ti umay abagyo. Aginggat maapit na gitoy. Itikas na, sana malugi. Wala, ay nagmayat dito yan. Makapapangar itirik na. Tamayat ti puloy ti ahangin na. Presko. Uwan, papa. Iso na lang, ta medyo napudot mo at no, tumangan ti aldaw. Mike, barok. Apay, papa. Pakawan na kumaka nagiti saan na nasaya at ngay nararamid. Kanin sa usawan ko kan kahit ikalabas. Nagbali na ka na ulpit kan ka. Tila bagi ti pampanunutak. Kahit sapay lang kuma, tamapakawan na. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo, papa. Iti ka ano man. Jakulos nagimula iti sakit tinakam kada kayo. Ket, pagyaman ako unay. Tanaka-amiris kayong utlangan. Kamaw dyanan na. Mawat dakmet langan kas manugang nyo, papa. Katlaw na ya, barok. Kaya ulit tagtagin daw iti pambakawan, Dakhel abiddo tinaramid ko apananggurakan ka. Iti likudan tinapintas ngayon pagpakitam kanyak. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaengen.
nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak ngayon kay panagdengdengag. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo nga Aldrin manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kinapudno na sa anak anaasam wenno mahilig nga agdangag iti drama. Ngam iti naminsan a panagbuybuyak iti YouTube, nakitak ti programam ket pinadas ko ti dimngeg. Nagustuak daytoy. Isu an aawis akmet anang ipatulod iti pakasaritaan ti biag ko apatsyek apakaadawan iti adal. Nang runa kadagiti padak nga anak nga adda iti balasiw taaw dagiti naganak Manipod ubingak na irwamakon nga awan iti sibay ko ti inak. Ni lolo ka ni lola laeng nga rod ti kadkadwak gapu taadda iti abroad ni mami. Rugyak man ti agsalaysay idi dandani akon agturpos iti high school. Kastoy man dagiti pasamak. May baga oras mo, Lola. Kastamat kin ka apok. Ala, umunag ka. Ay, kaya man Lola. Ha? Ay unay kan Aldrin. Nabartek ka man mata na si Mangpad. Ha? Sana balita not too much mood, Lola. Just a little bit only. Kat nangan ka ka din, apok. Saan pa yung Lola? Apa ya, ada ka di makan? At damot tay binati may kanilolom. Mangan ka ay ata igawan ka. Sige man, Lola. Tanay. Mabisilak mo tinag paisaw. Mabiit laang nga raw tamanggauak iti kanam, apok. Kape nga'y, kayat mo ka diti ag kape. Sige man, Lola. Itimplahan na kiti ka pa. Sige. Urayan nakbeet, tamapanak mangalay di kusina. Anya oras nga ya si Mangpet ni Aldrin itirabi bakit? Ay narabian manen Agalas 11 san idi si Mangpet. Ay, una yan niya po ko ta. Kanayon mo tayo nakasta ti aramitin na. Ay, wan nga raw lakay. Imbag ano di na mabaybay anti panagadal na. Saan mo't siguro takanayon mo't asumrak iti pagadalan. Day talaang takanayon mo't tan amarabyan nga agawid. Sakit na barbartek pay no kwa. Sapay ko mga rod ata sumsumrek ngagpaysaw iti pagadalan da. Ha? Tidakas na ang mga no sa bali mo tayo tinasumok jay apo ko ta. Bayam takasaritak tumanan ni Aldrin. Uy, palagi pam jay apo ko ta baka taday. Kaasimot jay inanang agsaksakripisyo iti abroad. Tapno maitid na laeng ti kasapulan ti kakaisuna nga anak na. Wow! Kabarbaro man ang ti sapatos mo, Aldrin. Siyempre kasangsangput lang ti balikbayan box ngayon pauit ni mami ko naman. Wow! Sana all! Okay, kasano? Malamanan. Lumamis man ang tipul iti angin. Agkuti-kuti man ang lagi ti bulbulong. Anya nga iti plano, Aldrin. Talaga si Karuna. Nagadupay lang palpalikaw mo. Aday ta ka manan ako na, Aldrin. Ron ko nam kadilatan. Wano bro. Nagsakit nga min tilapayag ko makangkangag iti Rona. Ha? Wala niya. Sorry bro. Maliplipatak nga rod na ko. Okay. Kasano ngagpaiso? Tapnam mo ano agawid ako ngunusan pay. Ala. Kababayin mo't kan no mapay ka, Ron. Awagan mo ti tropa. Tagsasarak tayo ti sigo na tambayan. Ibagam, tagpainumak.
Ariglado, Boss Aldrin. Ni Mami mati mauawag. Asong batak. Hello, Mami. Hello, anak. Good morning. Good morning to Mami. Apay, napuyatan ka? Huwag nga rod, Mami. Nag-review up kami ni Drabi. Kat bumangon ka ditan taldawan. Di mat alas 10 ti klasem? Huwag, Mami. Kat anyat orasan, ne? Pasado alas 9 ni tagsapa. Huwag nga rod. No, di ka pa'y mawag. Ang mga nakaturog ak pala ang aging gaita. Nala, bumangon ka ditan anak ko. Huwag, Mami. Sige, agrubot kan. Tadi ka kat maladaw iti klasem. Baliwak tulangan tumawag intun rabi Sige, Mami. Bye. Agalas 9 mat nagpaiso ni Kagsapa. Masaduta ka mapanag-eskwela. Nagsakit ti ulok. Ituloy ko kit di maturog. Hala kayo, Rona, Aldrin. Birbirukan da kayo ni Sir Martinez itay. Saan kayo man ngamin na nasimrag iti klase na? No, makapasadot ngamin ti sumbro kiti klase na. Makapaturog nagdiskas. Huwag nga rata. Anya pa'y nga itimbagbaga na, Hazel. Mapan kayon to kano iji office na, takayat da kayo ang makasarita. Naspak nga rodan at iraya-raya no kastalaan. Ay, sapay naghilig nga gibagsak da dya, maestro. Saan da kayo mat siguro basta ibagsak? Basta mapan kayo iji office na. Kasarita yung, barang maasyan kada kayo kat ikanda kayo iti special exam. Oh, kasano Aldrin? Mapunta? Si Kaman, Ron. Masyakat kasla masaduta. Sigurado kami na sermonan na tamanan na dya alakay. Ay, kat sigurado Anya pa yung itinam naman. Alan, mapan kayo kit din sakbay nga itad dati card tayo. Iti kasta, saan ama blanco ti grado yukin kwa na. Hello anak ko. Pasensya kan jak na sungbatan ti awag mo itay. Napanak ngamin nagpakan iti baboy. Nalipatak gayan ti cellphone ko dito'y salas. Okay lang, nanang. Okay, kumusta mo? Dagiti tarakin nyo ababoy. Ay, dadakkel dan anak ko. Mabalindamanan may dispose. Mayat ang arod, nanang. Nagbiit ngagpaiso. Kasla kaano lang, hindi matang kayo ti buryas. Ngamita, dadakkeldan. Alis tu damot ngamin amangan, iso nga alis tu damot aadim makkal. Di ka mangala kayong tumanon ni ti buryas no madispusyo da kita. Tapno agtultuloy ti panagtarakan mi kanitatangyaw. Imbaglaang apagpalpalabasan mi mat iti oras. Una, nanang, exercise yung mutlaang. Tapno saan laang adita unod ti balay, ti ayan nyo. Husto ka, anak ko. Ay, gayam, nanang. Imawag ni Aldrin iti kalman. Gumatang kano iti baro a cellphone na. Manan? Katno barbaro laang mat ti cellphone na. Kaano laang mat idigin matang. Ay na, anak ko. Di mo ko maunay panuynuyan di anak mo. Narigat no ma-spoiled. Saan mo't nga iti panang panuy-nuy, wano spoiled nanang. Kaya't ko lang mo't nga ipaikan ko na dagiti banag, akalkali kaguman na. Kaya't kung ipaay dagiti banag, adyak na padasan idisyak ti ubing. Adda akon dita anak ko. Ngamnay, kita Amangan nuga po iti kanayon apanangted mo iti kayat na kat isuntumot ti mangted iti parikot ken ka. Saan mo't siguro, nanang? Nasingpot mo't ni Aldrin. Basta tulungan da kumalagta amang bagbagakan kwa na, nanang. Iti kasta, makalpas mo't iti panagadal na. No maipapan iti magbaga, panagkunak kat saan kami mat nga agkurkurang kanitatang mo. Kanayon mi mat apalagipan ti anak mo.
Ba nagapagyamanak unay nanang. Awan anyaman na anak ko. Asino nga'y kumati agtitinulong no saan ada tayo matlaang agkakapamilya. Rabiin nga maging kaita awan pailaang ni Aldrin. Ay, awan nga rod lakay. Itay ko pa'y apadpadaanan ng awan pa'y mat. Awaga mo na. Itay ko pa'y ngaw awagan. Ngam di na matsungsung-batan ti cellphone na. Ay, una yan. Napanan naman nga tan. Ang mga nunabartek tumanan nga agawin. Sapay ko maata saan. Mala, inkakit idasaran ti pangrabyanta ta umunatan amangan bakit mangan tulatan ni Aldrin apama na sumangpay. Hello, Mami. Hello anak, kumusta kan? Kumusta ti panagadal mo? Okay lang mo't, Mami? Kat, kumusta mo't nga dagiti grades mo? Okay lang, Mami. Uray apagkabit lang, at least makapaspasamit. Lalaingam nga min anak. Ag-review ka Tapno saan apuro pasang awa dagiti gradom. Liklikam pa'y tagbulbulakbol. Ipamaysam tag eskwela tanay, graduating kan. Sayang mat no saan ka makagraduar. When ka di, Mami. Don't worry. I can manage. Inton bigat kuntun ngay pao iti pang tuition mo, wan? When, Mami. Ket agyaman at. Awan na nyaman na anak ko. Basta igaad mo ti agadal, wan? When ko naklangarudan. Awan rumba nga pagdanagan nyo. Ta igagaad ko mo ti agad-adal. Sige, tagsubli ako iti trabaho anak. Awagan kan tumanen inton bigat, apaman ang makapaw itak. Sige, Mami. Bye. Sige. Uminom kailangan kagadwa. Agpinag tayo ti arak. Agorder kailangan, agorder. Order nyo amin, iti kay kayat yaw. Mangala kayo pa iti pulutan, kung maimas tayo matyaginom. Di kayo danak, to siyak ti makaam mo. Ayos! Layos man ang tiyarak! Uminom tayo kakadwa! Cheers! Cheers! Oh. Oh, nangagyamat, saan ka ni? Agorder kayo lang ka now! Tani Aldrin ti makam mo! Aldrin, apo. Aldrin. Oy. Aldrin. Okay ka di, Lola. Aldawan. Bumangon ka ditan Apay awan klasim Adang, masaduta ka sumarag. Ay saan apok? Di ka kadiag sadot-sadot. Ala, bumangon ka ditan, tasumrek ka. Masaduta ka nga rin na sumarag, Lola. Ay saan mabaleng? Bumangon ka ditan kunaknay. Agmurmuray kan, ta sumaruno kay dya kusina. Mapan ko idasar, ti pagar mo saram. Madamdaman to, Lola. Aturuak pa eh. Ay, agkunay kakit din. Awanon ti madamdama. Ala, bumangon ka ditan, Aldrin. Agawaam. Masaduta ka sumarag, Lola. Magabsinta kita. Itong bigatak to na sumarag. Sige, tawagak ni mame. Anya? Ay, sana. Bumangon ka nga rudan ditan, no di mo kayat ngay pulong ka itinam. Sige malangan. Uwanan. Sumarag ka kon, Lola. Oh, apa yung kasta tilang amron? Dakkel na parikot, Aldrin. Anya reta? Ibaga mo na. Agpalpalikaw ka man ako na akon, bro. At dan result exam tayo. Kahit, Bagsak tayo, bro. anya? Siya, si Kang, ni Edwin, ni Anthony, ni Villamor. Ha? Dahil tatipod no. Blanco pa'y dagiti daduma subjects tayo. Kasano nga tada ito yan? Ay, nakarkaron nga ang tandak dagiti dadakkel ko. Ang mga no pagtalawon dakpay ni Jibalay. Relax. Bayang, tagpanunot tayo iti mabali na makasulbar iti dahi ta aparikot. Awagam ket di dahi duwen, ta mapantayo manan aginom. Iti kasta, mayaw awan dahi ta pampanunutam. Masulbar pa'y nga tada ito eh. Wen, sulbaran ti arak. Aldrin, Ala,
Awagan mo ni Edwin. Tamapan tayo ag happy-happy. Ampay lang na ita, grado. Masigurado kapag graduaran na tayo matlaan. Ay, anyagay, ti ko natin maestro ni Aldrain bakay. Nakasalitang matlaan ka na Ay, uwan lakay. Ang awan san namnamang agradwar di apo ko ta. Adumat ka no ti absent na ngam ti aldaw ti isasarek na. Ado ka no pa dagiti projects adi na in-submit. Ado tinamis na acquisis na. Kan nababa ka no tinaala na iti exam. Anya, like, kasano na ita kat inaldaw mo't asumsumrag. Ay, isumat ti amuta. Saan mo't gayam, takanayon da kanumat ije inuman. Anya, Bulakbol di apo ko talakay. No saan nga iti inuman ti ayan na, ijay kanu bilyaran. Wano saan, ijay kanumat ayan ti pagdadartsan. ay, dahito yan ti bagbagak bakit. Sayang laeng ti kwarta. Ay, wan nga rod No jak pay na pan iji pagadalan da, jak na amuan ti kalukwan nga aramidan ni Aldrin. Kahit kasano na itan, namnamaan samat ni Miranda nga graduar ni Aldrain. Lakit di alakay. Kunanan tupay nga agawid intun graduation ni Aldrin. Ay kat ibagam ken kwa na, tapno saan namang namnama. Uwan lakay. Talaga nga ibagak kwa na. Awagak to ni Miranda intun madamdama. Aldrin, anak, Mami, apay, anak ko. Anya tinagkurangak. ha? Idad ko amin akid daw mo. Allowance, cellphone, branded a sapatos, t-shirt, pantalon, amin adawatom impay ko. Pudnong imadayuak, ngam para matlaan kan ka. Nagsakripisyo ak para iti masakbayam. Ngam anya daytoy ngayon subad mo. Mami, Apay adiboy ni kaniti patag dagiti nagrigrigatak ijay abroad. Apay anak ko, kurang kadipay dagiti sakripisyo. Mami, Imbes nga agadal ka animbag, saan mat? Taday takit din nagbulbulakbul tinararamin mo. Anya ngay ita, sayang. Sinayang mo amin tinagrigrigatak. Sinayang mo, Aldrin, anak ko. sorry Mami. Aldrin, Sorry. anak ko. Sorry Mami, I'm sorry. Shh! Hala, husto na nanak ko. Hindi ka nagsadik. Sorry, Mat. No ka na yun. Nga da, idadayo ni Mami. Ngamsapay ko man. Kamaawatan. Ngar aramidag amin dagitoy. Para matlaan ka. Sorry. Amo ka dyan kung may subli pa iti amin, Mami. Anak, Ikarik, nagbalbalim ako na. Ikaid kong ti agadal. Tapna damat agas nagitirigrigat siya dyan, bro. Mami. anak ko. Sorry. Miss F, idisimmang pati inak, dinak pulos inungtan. Kinasarita nak itinaalumanay, kat dituyak meten anak kaamiris. Inararakop nak ti inak kabayatan ti panagsangsangit ko akas laubing. Ngam oray kasanupay a panagsangit ken panagbabawik sa anak anaggraduar iti dayjay atawan. Ngam kitdi intuloy kumatla ang tinagadal, ket kaasi ti Diyos inturpos kumat ti korso. Saan matan ang nagsubli ti inak iti abroad, ket ita adamatan trabaho,
Kat si papan nakelak nga oray kaskas ano, mayaw awatak matan ti inak iti kwartana, kas panang subalit ko idi iti adu arigrigat na kanyak. Adumat ngaminan tirikriknaan na iso nga adalaangan dito'y balay, dagiti langan mula na asabong ti pakakumikuman na iti inaldaw. Kadagiti padak nga anak nga aday je balasiw taaw dagiti naganak da, didak tultuladan. Diyo saysayangan tirigat ken sakripisyo dagiti dadakkelyo. Saan kayo nga agbulbulakbol? Agadal kayo kit di anaimbag tadayta ket para matlaeng kada kayo. Ikanyo kuma iti pateg ti tunggal sintimo nga ipawpawit wenno it-ited da kada kayo. Ngamin rigat ken sakripisyo dayta dagiti dadakkelyo. Aging galangan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay ting kapanangibasa ken panangyornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Aldrin. Ken ka pagayam Aldrin. Tinapatag ita ket nakaamiris kan. Naamiris mo dagiti biddot mo ket intuloy mo tinagadal agingga a naggraduar ka. Ket ita, addan na talgad at trabahom. Sapay kuma, taagserbi nga adal daytoy kadagiti anak adumdumngag. Ikanyo kuma iti patag titunggal sintimo nga ipawpawit dagiti dadakkelyo. Ngamin, nagrigrigatan dadayta, ayat dalaeng ama ited dagiti kasapulan nyo. Agiskwela kayo anaimbag, igaadyo ti agadal, tano makaturpos kayo, da kayon tumatlaeng ti agnamay. Alakastan pagayam Aldrin, ket pagyamanak matunay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami itiing kay panagdangan. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita ket nagapu kanipagayam tayo nga Arthur ti probinsya ti Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana, Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan nga Arthur. Sa anak a perpekto a tao, aklunak nga adumet dagiti nagkurangan ken nagbiddutak iti kallabas. Dinadaal ko idi ti biag ko. Dandani nasumok ko amin a klase ti bisyo, arak, sigarilyo, palot kanda dumapay a klase ti sugal. Ngem kaasi na, jakmat nasumok ti nagbabae. Talaga nga arak laang ken sugal. Ngem tunggal tao, adagayam met lugar ti panagbabawi ken panagbalbaliw iti puso tayo. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Kasano Arthur, agtaya tamanin padasin tamanan, may sapay around bareng mga abak tamutag. Siyempre tata,
Sakpay di ko na yung. Ay, sa anak nga gawi, daging gaajak mga bak tataramon. O sige, ay, umay ka nga rin dyan, mapantama na, taya. Mabit lang, tata. Ibusun ta pa yan, ito in-order ta nga arak. Sayang mo, ha? Ay, una niya. Sayang mo, ngagpaisaw. Lah, karagaam nga rin tibaso tatag, chest taman. Ay, wala ta. Oh, matitibasom, tataramon. Ay, kagyaman na kartaw. Cheers! Cheers! Ay na, Arthur. Ay. Nabarbartag ka man eh. Hindi na kumanin sermonan, Luisa. Saan ka sermonan, Arthur? Tumal na ka nga ruda. Mamata na bambanno ka. Nabanog? Taan niya kumati nakabanugang, aber? Di ko namkit di naabak ka manan itisugal. Kita aman di kasta nga itsuran. Dandani di kan makapagnagapo itinalaos abartek mo. Biyag ko na ito eh. Isungawan nga ro bibiyang mo. Wala yan ti kasta pa nagsasaong, Arthur. Teka ka. Siyak ti asawam. Ngam kastakit din ti bagbagang. Idandanang kulaang mati salunat mo. Panunutom kumamot adagi ti anak ta. Sardangan na ko na ka na eh. Awan karba nga mamang diktar nga niya. Tamok mo tararamidag. Nawata ma. Kinapudno na. Diyan amo ti aramida kin ni Arthur, Auntie Helen. Talagaan na igumunan iti arak ken sugal ti asawak. Talagan sa nga awanin pagbalbaliwan na. Ti panagbalbaliw ti may sa tao ket adamo laang iti mismo abagina kaanakan. Ay, Auntie Helen. Saan mo't asigod akas di ti asawam? Isu amamati ak nga adalata si Led ti panagbabawi iti kaunggan na. Kasta nga tanga agpaiso, Auntie. Patyak akas ta, Luisa. Kas may sa atao wino pinarswa ti Diyos, mabalin aditay kabailan a pagbalbaliwan ti pada tayo atao. Ngam kabailan tayo abagbagaan. Kat mamati ak at tulungan da tayo ti Diyos amang bagbaga iti asawam kaanakan. Angam kasano, Auntie. Adapay nga tanam namang agbalbaliw pa iti asawak. Bayam, tasyak ti makisarita keng kuana kaanakan. Mabalin ka kadi ang makasarita, Arthur. Pasensya kayo nanti. Ngamawan oras ko. Kan may isa, nasakit ti ulo. Ang overhakit kahit ko ti maturog. Di ka agdanag, tamabiit laang daytoy. Ay na. Adala ang kumaibagak keng kabaraw. Amo kong di bagayon ti. Nasakit ti ulo ko nakalangaro din. Sigurado ajak mo't lang maiulo dagiti bagayon ti. Ado ti pampanunod. Iso pa nga sa'yo tasaan yun anayunan pa. Amom ka day nga ay ayatan kan ipatpatag na ka ti Diyos nga oray kasta ka. Ha? Kinapudno na, nabayag na kan nga ururayan nga agsublikin kwa na. Auntie Helen. Agbalbaliw kan kaanakan. Idyamon ti ara kan sugal. Tawan ti nasaya at nga itid na kang kadayta. Agsublikan iti Diyos kat dumawat ka iti pamakawan na, Arthur. Ay na. Adula amin dito nga ibagbagayon ti. Nagado ti pakariribukak. Iso asan man atila ibagbagayo. Arthur Barok, amok anakulaapan laang ti panunot mo. Ha? Di ka agbuteng kan di ka agbain nga agsubli nga agdayaw iti Diyos kaanakan. Ited kan ipaay mo ti biyag mo kinkwana. Amok kan patsek asidadaan amang pakawan keng ka. Di ka agdanak, ta saan da ka abaybayan. Adda kami lang kin ni Luisa iti malikudam kaanakan. Ni Daddy ngay, Mami, saan ka di manan asumurot kada tayo iti simbaan? Saan, anak ko? Inton maminsan to kano a Domingo santo umay makimisan. Manan? Kanayon matlakit din akastat ibagbaga ni Daddy, Mami. Ay, wan nga rod ah. Narigat mo't no pilitan tayo jay amayo. Umay tulat na ano talaga akayat na ti makimisa. Ay, ni Daddy talaga. Ibusan na ti Domingo. Ha? Wan nga rod ah. Barang ano sumurot tumatan nga agpay so inton umay a Domingo, anak ko. Sapay la kumangarod at akasta, Mami. Ala,
Ayabamon ni manong mo tamapantayon. Tani aldawan, jak kayat timala daw ang mapan makimisa. Wan, mami. Unay matindi kastoy. Nairanranama lagi din anawan di kuryente. Sabayag may mbaysa kita dito'y balay. Ay, makapaboro yung matindi kastoy abiyag. Agbasak man langan ito newspaper. Nya, dagituwi na damag iti pagiwarna. Ad-adamat ang makapa-stress. Ay, oo na yan ay abiyag. Ha? Ni, Biblian samot ti libro ang nakaipatungan ti newspaper itay. Kanya nga tanong day talagang ti ukagag. Day so ti basagag. Wen, padasik mamangagbay sa tagbasa ti Biblia. Aw, man siguro mapukaw kanya. No adalag ti sasa o ti Diyos. Nga oray may saak ang mamartag. Agyaman naklakay. Agyaman naktay manugot kamatlaangan asumurot kada kami ang makimisa. Diyak nga rodam mo. No apay asimuro tak bakit. Nalabit awagas ti Diyos daytoy, tapno agsubli ka kenkwana, Arthur lakay. Mga ta? Katun, Kung nagrik nga rod itay kat kasilad na mangiturduron kanya kasumurot kada kayo dito'y simbahan. kasta ti kinabilag ti Diyos lakay. Kasta nga taayang agbaysaw. Mamati ak akasta lakay. Kitsapay la kumatay jam matanda giti bisyong. Diyak may kari akasta bakit? Ang patasik ano ka ba ilak? Mamati ak akabaalam day talakay. Ti panunutam kat saan laang apara kada kami ti panagbalbaliw mo. No di kat para matlaang iti mismo abagin. Ay na, agyaman akin ka kasinsin. No saan laang siguro agapukin ka, ang mga no aging gaita kat saan pa nagbalbaliw ni Arthur. Saan asyak ti pagyamanam kasinseng? Awan ti sabali a pagyamanan tayo no saan ani Apo Diyos. Iso ti akin nakam amin a mapaspasamak kada tayo. Nang runa ti panagbalbaliwan ni Arthur. Wan kasinsin, kat si ka tinagbalin nga instrumento tapno mamin pinsan matan nga agbaliw ti anak ko. Amin tayo a kasinseng, saan laang asyak? Tauray da kayo kat saan kayo matana umaan ng bagbaga kanang palpalagip kin ni Arthur. Sa bagay, husto ka kasinsin. Maragsa ka atalaga iti panagbalbaliwan ti anak ko. Dinuminggo pa yan ang makimisa. Kan amin nga activities ti simbaan kat at atindaran na. Uray siya kasinsen. Talaga ang maragragsa kanak ang makakitkita kenkwana. Nga agdaydayaw kan agsirsirbi iti Apo. Isu at thank you Lord. Praise the Lord kasinsen. Kunaklakit din no awanan namnamang agbaliw pa'y ni Arthur. Kasta ti kinabilag ti Diyos kasinseng. Basta di tay umibat kenkwana. Katsapay la kuma, ta itultuluyan ni Arthur ti kasjay anarugyan na. Anay ko! Apa yan lakay? Agan anong ka? Bakit? Nagsakit di tiyan ko. Anay ko! Ay, sa di no abanda tinasakit lakay. Iti kan ligid ka di? Wano iti kan nawan? Di ako maitutuon sa tinabanda. Bakit? Basta nasakit. Basta lang kapsusak pa yun nga po iti kinasakit na. No, basta nga rod. Itarid akalangan ni Diya Ospital, Arthur. Sigon kadagiti result ti laboratory ken ultrasound mo. At na nakita mi a problema iti bato ken barayo, sir. Anya? Ang kasano na pasamak na ita, doktor? Posibleng epekto dayto iti sigod abisyo yo, sir. Agam di kayag danag, tadapay matnamnama ang maagasan kayo. O na yan tikas to yabiyag.
Kabaalam day talakay. Patyak ang maagasan ka pa'y. Italak mo iti Diyos ti amin. Di ka agdanag, adda aklaang dito'y sibay mo. Sige ha, panawan kayo pa'y ditoy. Sikasok pa'y dagiti maireseta nga agasyo. Sige, doktor. Katagyaman kami. Payastoy, Diyos ko. Nagbalbaliwak matanda ko na. Ang apay ngay, kaya ni kanak matanda ti kastoy a klase ti sakit. Apay ngay, apo. Diyos ko. Laito'y ka din ti dosak. Kapoy tinararamid ko, iti kalabas. Laito'y ka din ti dosak. Kapo, iti kinay-responsable nga ama kanasawa. Laito'y ka din. Inaramid ko matamin na kabalag. Tapos agbaliw. Inted, kan impay ko amin nga oras, kan panawan ko. Tapno agdayaw ken ka. Mapay ngay, akastoy maten, timpay mo. Awan ka din karbangak, nagbalin na naragsak. Awan ka din, Diyos ko. Nang yagak iti prutas ken natang anak ko. Iso di kanam tapno pumigsa ka, wal. Awan ganas ko ang mga nanang. Pilitem iti kasta agimbag ka adagos. Masapul a pumigsa ka. Iti kasta agsublay iti sigud ti ganaygay mo, anak ko. Agimbag. Pumigsa. Kasano kumamat ang mapasamak ti kasta, nanang. Di ka kadi mapukawan iti namnama, anak. Patsyak apagimbagan na ka ti Diyos. Iso ti pangalaam iti pigsam. Kumararag ka kenkwana. Amok adi nakabaybayan. Diyos ko na yun, nanang. No talagang at ta Diyos, di na ko mabinaybayan. Di na ko maimpalubo sa magdaan na kitikastoy ang sakit. Pudlo, mano atawan mata nagpalinak nga artek kan sugato. Mano atawan mat nga awan ilaramit ko ang sayat. Apay nga ita ta nagbalbaliwangon. Ita ta impay ko amin na panawen ko kenkwana. Ita ta dinuminggoak ang makimismisa ka nagdaydayaw kenkwana. Inikanak matan iti sakit. Apay, nanang. Apay! Anak, ti Diyos kat saan akasla tao amabalin mo nga ikan iti kwartawan no suhol tapno mapasamak ti kayat mo. Saan aga po ta nagbalbaliw kan kat obligasyon na matan nga ikatan dagiti panubok iti biyak mo. Ang umapay, nanang. Apay nga itapay. Ti panagbalbaliw mo kat saan lang anak no maliklikam ti sakit. Nagbalbaliw ka, gapu tayo ayatan kan ipatpatag mo ti Diyos. Kat ti panubok apagdaldalanam ita, kat pamanaknag, nagbaliw ka, saan aga po ta kayat mo ti guminawa, no di kat gapo tayo ayatam ti Diyos. Nanang. Di mo rabang asidiran ti Diyos, anak ko. Nalabit nga inikan na ka iti kastoy a panubok, tapno ad-adapay nga amamuam daytoy. Agparintumang kan tangadam ti Diyos, kat agkid daw ka iti pamakawan na, anak ko. Diyos ko, at tuyak asi papakumbabang agkid daw iti pamakawan mo. Iti nagsakita ka, sinidir ka, dinagipasit ko ti kinasayahan mo. Ti amok, iti nagbalbaliwak,
Katadamat ting karbangak at dumawat itinanam ay abiyag malipod ken ka. Aklonak ang nagbitutak. Banag nga ikidkid daw iti pamakawan itaken ka, Diyos ko. Ti sakit, apagdaldala na kita. Kat saan adusa, no di katuwagas, wano gundaway, taplo mas mamamo kaway. Diyos ko, linis ang mga rog ko matipuso ken panunot ko. Ikatem ti gora, ken sukatam iti ayat, ken panakaawat. Ikanak kuma itinan anay apigsa, tapno agdayaw ken ka, Diyos ko. Nabayag ba na dito nagkita? Umusta kan? Harsaw. Kasi ti Diyos, tata. Okay, aklaan mo. Da kayo nga eh. Ay, kastulat ha? Barok. Kasi desigon. Nadamag ko ang masakit ka, ano? Wen nga ron, tata. Sa nabali, da pangkontra di ta sakit. Ha? Ito. Arak kin sigarilyo, barok. Ha? Nabayagan nga inidyak na kita bisyo, tata. Seryoso ka? Apay, nagbalin ka kadimutin apade este pastaw. Nagbalbaliw akon. Iti ka ano man, di akong subyan pa'y dagita bisyo. Ay, kendo nagimas ti arak. Gapo ka di tadan sakit mo. Iso ako naman nagbalbaliw kamutan. Di ba nagbalbaliw? Kasan lang nga tapno maliklikan di ba nagsakit, tata? Dahito ikat parang utlaang iti mismo abagi tayo. Rumbang nalaang nga aiwanan tayo ti salunat tayo. Di tayo abuswan. Ta iso ti kapapatgan asagot kada tayo ti Diyos anamarswa. Luisa, bakit? Apay lakay. Saan ka kadipay ang maturog? Rabiin Diyak nga ron makaturog. Anya nga min manen ayat ti pampanunutam. Di ka kadiunay ang pampanunot. I-relax mo lang ti panunot mo. Iti kasta, makaturog ka na sayaan. Pampanunutot lang tinapalabas, bakit? Ha? Itinaigo mo na kita harakin sugal. Nagananos ka. Itata nagbalbaliw akon. Isumot ti panagsakit ko. Siguro, marigrigatan kan iti kasta sitwasyon ko. Ang mga nudumteng total daw panawan na. Di mo ibagati kasta lakay. Ay ayatan kan ipatpatag ka unay-unay. Laglagi pa mga dasin na pataan ta idi nagkalay sata. Iso adi ka agdanag. Ta saan to ang mapasamak ti pagbutbut ngam, Arthur? Luiso, bakit? Oo. Di ka agsangit, alakay. Maragsakan lang amin, bakit? Ay, ayatan, kanipat patagkamat unay-unay, bakit? Nagyaman ako unay ti Diyos, tas ikatinted na kapisi ti puso. Nagyaman ang iti amin arigat kan sakripisyum para kanya, kan para iti pamilya ta. Aging gaita, lumablaban akpaylaang iti sakit ko. Adu nga agas ti tumtumarek. Sa anak pa yan ang makatrabaho, iso ati asawak ti mangmangged para kada kami. Pagyamanak unay ti pamilyak, ngamin uray kasano ti kinay responsablik idi nga amakan asawa sa andak abinaybayan. Naimbaglangan tananakam ken nasirib dagiti tallo nga anak mi. Nakaalada iti iskolar manipod kadagiti pagadalanda kanda dumapay nga ahensya ti gobyerno nga da iskolar program na. Ammuda ti dumiskarte iti pang-allowance da.
nagagatda nga agkita iti pakitang dananda. Isu asaan kami unay nga agparikot kabayatan ti panagadalda. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Tuy pagayam mo, Arthur. Ken ka pagayam, Arthur. Nagasat ka, gaputan nanakam dagiti nagbalin nga anak mo, kas tameten ti asawam. Maysa apam maneknek ti panagbalbaliw mo ket ti ilalaban mo ita. Ti kayat ko asawan, mas ipatpatag wano importante ti biag asagot ti Diyos ken ka ngem dagiti bisyom. Ti pammatim iti Diyos ti nangikat kadagiti bisyom. Banag amang papapigsamot itaken ka iti sakit a pagdaldalanam. Di ka nga rod umibet ken kuana. Itultuloy mo ti kumararag ket dawatem ti panangiwanwan ken pannarabay na. Alakastan pagayam Arthur, ket pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag